السلام علیکم دوستانو شیردل تخنیکی معلوماتي چینل ته ښه راغلاست. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع د برقي وسایلو د نومونو د پیژندنې په رابطه باندې ده. دوستانو زه غواړم په دې رابطه ستاسو سره مختصر لنډ او مهم معلومات شریک کړم. نو دوستانو دا ویډیو مه سکپ کوئ، تر اخره پورې وګورئ ترڅو د دې مفیدو معلوماتو څخه ځانونه برخمن کړئ. نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته. Cable tie, lightning arrestor, earthing plate, earthing rod, DP switch, double pole MCB, main switch, remote control module, LED tube light, electronic choke, tube light holder, fluorescent tube light, LED flat panel light, LED round panel light, rechargeable LED bulb, LED bulb, night bulb, heat shrink sleeve tube, combination plier, insulation tape, wire cutter, mini hacksaw, digital tester, line tester, screwdriver, screw anchor, screw, GI clamp, flexible conduit pipe, 4-way cross box, 3-way T-box, 2-way angle box, 2-way through box, conduit T, conduit bend, conduit elbow, conduit coupler, conduit saddle, double nail saddle clamp, conduit pipe, junction box, sealing rose, junction linker, internal bend, external bend, T, elbow, coupler, casing capping, angle baton holder, pendant holder, concealed metal box, power board, extension board, switchboard, 3-pin plug top, 2-pin plug top, 5-pin socket, 2-pin socket, switchboard indicator, KitKat fuse, board fuse, fan regulator, calling bell switch, bed switch, 2-way switch, 1-way switch,